Srdačan pozdrav, cijenjeni gledatelji. Dobrodošli u kuhinju Svete Hildegarde. Danas se bavimo ostacima s blagdanskog stola. Nakon Uskrsa, barem u mojoj kući, uvijek ostane jako puno pisanica i onda radimo s njima neka druga jela. Primjerice francuski krumpir ili slične stvari. Ali kako u Hildegardinoj kuhinji nemamo krumpir, danas ćemo od preostalih pisanica napraviti punjena jaja. Punit ćemo ih s 3 različita nadjeva, pa vi odaberite koji vam je najdraži. Evo što vam je potrebno. Kuhana jaja, senf, hren, krem sir, kuhana ili pečena piletina, kiseli krastavci, pečena cikla, majoneza i začinsko bilje. Prvo ćemo napraviti standardni nadjev sa hrenom. Malo ćemo ove žumanjke koje sam odvojila s vilicom onako usitniti. Dodat ćemo žlicu hrena i žlicu krem sira. Tako. Malo soli i papra. Uvijek prvo papar uzmem. Tako. To ćemo ovako izmiješati. Dodat ću i malo začinskog bilja. Možete bosiljak, timjan, što god želite. Čisto da ima tu neku proljetnu notu i u izgledu. Evo, i nadjev prvi je gotov. Posipati još malo začinskim biljem. I napravili smo nadjev od hrena i krem sira. Idemo na sljedeći. On će biti od ostataka kuhane ili pečene piletine. I ponovno usitnimo žutanjke i dodat ćemo im majonezu, žličicu senfa, sol i papar, uvijek papar prvi, i sad ću dodati malo kiselih krastavaca, sitno nasjeckanih i sitno nasjeckanu kuhanu ili pečenu piletinu, najbolje bijelo meso. I napunimo jaja. Povrhu ćemo staviti malo krastavaca. I to je drugi nadjev. I sad još samo treći. Dodat ćemo krem sir. Pečenu ciklu. Papar. Sol. Malo timjana i bosiljka. I malo maslinovog ulja možete dodati da bi dobili ljepšu konzistenciju. I sad ćemo sve to probati usitniti štapnim mikserom. Ako imate blender, iskoristite ga.
paprit. Kad bi bilo papra. I to je to. 3 nadjeva za preostale pisanice su gotova. Brzo, jednostavno i jako ukusno. Kušajte i vi. Hvala vam lijepa što ste bili i u ovom izdanju Kuhinje Svete Hildegarde. Vidimo se za tjedan dana.